Matagasngi kalai foi terik lebel aja punreu ke kan hun kinong ya kali kamai per kilalit benajing tho house president of police ka is ka sehis bandawa baki dai ban kem bat sistem madol kat kum ka an yau tu breu badon keti ban syok yau dai ba sumu dangsien ki ada waru badai ban pan map lembaga sosial media hakmat ki driver baro haswakani ki driver ka lumlang ro yak jirang kroi haplau ka sustam Shillong bat pau yang sukia bat penrem jo yak jingla jong teu breu wasyo bat berngam yo dai banyak sumu bakamai nasora sa Shillong dangsian kwajia hatain ribong hadu bagani ke video ka sapreng keleng ha social media. Kumba fitip mata kasni ka nakaliang jong kasinjok ki try kali bat nongnya kali kamai ke brief new trap kata ka berkentup lang ki association boper nadu ki tourist association hadu ki pickup hadu ki truck nang tapat ki archaka borok hai te hakani ka jing yalang jungi menta kasni ni wan man peremjur ya katu ka jing syak takti jong we ni ki dekat jungi bat ru bolong ta unongnya kali kamai te hakani ka jing yalang jungi menta kasni ngila wan ai kata ka formal complaint bat ni demand ni kata ka strict action na banunsi baki nakaliang jeng pulet bakin syem yang kata strict action persya yung ni ubreo ba laktakti yu para jungi te hakni ka jing diman jungi hilabo ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu wot lamar ba une ulapan kenya ka an lingba juki kam jungu nang tapat ka strict legal action ba nakaliang jeng police department ki ban syem ka strict legal action ban ajing seneng ru kenang ba banyo ban ajing seneng ru kenang ba kanum jasu kani kajat jingja ya upara ba nya kali kamai jungi bat kabalai kalong ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbangi tip boro ba utu ubreo hatu kusngi ulasai ya kata ka pistol na ai badan mu katiar rele te lada udan ka license shisha lada kumbangi laong mene lada udan ka license shisha te une ubreu de ban revoke na license jungu ne de ban keni no ekta ka license jungu bat lada umdan yang ta ka license de ban pengat jungu hapo ka illegal arms act lamar boleh dan ban sei ka yu ka tiar le persya ubreu kamdan hanu ka an and it's against the law te kumtahi nakaliang jungi ru ngila diman ba lada udan ka license ru di ban revoke na ka license jungu amar dat uni ubre umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi ngila diman ya kini gilai tili gijing diman jungi kenang ba ngin pendu pendam ya kata kajing syasyo jong driver amar ba kani kajing syasyo jong driver kumbang ngila ikran mana idan ba hadu bala poi bendu ya ka jing em jungki takada nakaliang jungi ru ni persyajor but ni persyajor bag ni kwa ya ka police department benchim strict action persya kini gi jat bre amar boleh kan long kan jing sneng kenang banang ni syakmat kanum jasu kani wat lada hade ka state jungi na wat lada ka state jungi na syabar jong ka state jungi ru ngimdai ban ailat kumi gini gi jat entah ma kan syang utrahi besyasyo lada upediang ya ta ka jing pan ma jong tau bre ba jorong keti kata ka syang utrahi andai nakaliang jungi te lada utrai ru uhun ban syem kata ka jing pan ma jong tau bre dia udai ban wan pan ma umdai tang na uru andai na borok ki association ne anapo ka senjuk baru nak kipat ba borok khoi udai ban wan khmat hapo ki pathai kubar gila pathai kubar beper ban wan pan ma hangta ka por ngin saya pet bangin ni map na ngin ya chkhmat bat ka syong ru hau trai ba map na em ya uni bale yu basyo yu para jungi kai ki pi handet jong kan namar ba ka jing ya kata ngin ya kran ya kata te kadai ka jing shisha ni hap hi ban keno ba direct ba kini ki bre ki dan jing ya dai bat kabor lada kim dai direct ru ki dai indirectly bat hakta kan nongrim hi bangi ka tu kusngi ru ba ya bodok barang li ma le kum gini kisngi ru ki kum ya presiden jong ka HYC iba roy ki tang ba syukran kum tu kila samon kila henry yu ni ubre upat ula sai kat da katiar te umdan ta ka jing samon ne umdan kata jing khat ban pensyai ban ru umdan kanu ka action te kani ka pen isai si kipat ba boro ba lada pidan ka jing ya jan mat kabor pidan ka jing ya dai bat kini ki badan ka kabor
lada pilek suka company yak breru kanum jai ya pi kanum jai kanum dan bawan tuat num dan bawan wat ya pi pin ya dak basuk pin kan kut bi kalinti jong pi Tapi ini mbak kita ya kata tingi ihi kan ya kata tingi ihi mah boro na pi ang na kumbalong menta tingi ihi baka buar te katretang na menta ki bahe umde na menta uduk urang li nada kadai si sya botre na menta uduk urang li am kat ni ka jingjayu ya ki berit baria am kini ki polis na ka sarkar eru kala rap wud handrai pat ngi iba lada kaja nu kanu yurit uria umjudan kanu ka jing sim kle na jing ba kle na kaliang jong ka administration na ka police department ro wat gitu kepala jati kini beladab ngasusim nuksa kini beladab dia besyak show driver city sipo asam besyak show driver hadu uti sipo toolgate ma hadu bandayap kai kata ka action bikisim hadu mentaruh taki culprit bekiban ada kimde kita kibre bayajan mat ka sarkar lada kimde kita kibre bayajan mat sarkar ti manu ba protect yaki kide kibre jo ka sarkar hi am lada ka sarkar ka kwa sisha aba ka sarkar kan kwa sha what ikin nong yalam seng halang ni aero ki saman ki khat ki pha hajar ai what ikin nong yalam jengi ki association ro ki dan melasya pengat apa ki kes beper te kapau syai te lada pi persya ka sarkar lada pi persya ka sarkar lada phim dan lang ba ka sarkar ne bat kini gibre bodan ka buar bejan bat ka buar demot ya kajing im jeng piru kalong kordet kumbaong ni kasih ka kordet wat tang ka bela ka kamai ka kaji ru ka thut le baro 3x ta te lada kimshim ya ka action ma ka legal action ni ay persya ini breu te ngim na kaliang jungi ka senjuk ro ngim ban se ban hab ban wan hier madan baro hi ki driver kin ya hier madan kin pep ka bela kin pep ka kamai kali hata ka puar kin sa sautu katno ka jingjing jar lada imdan mangi driver ni nadu iki turis ni ba hadu ukhaw ni ba ha nadu ki jor ki jap ni ba mangi teladang ni khang mangi im kamai syu mangi ka e banja pat yaki pat ba bro ka e banja pat itu yu ta bo pen ibor le se ula mo ban bam na kata ka pistol jung u ha ula mo ban bam na kata ka pistol jung u ban bam ye ladang ngi penduk na kata ngi kamai ngim kit khaw ngim kit i syu Jangan sutu bahkan ma nakalian jungi te kumbangi keren syai baik ba kumngi labu baik kata ka demand jungi ba ka immediate arrest ya ka strict legal action but ya ka revocation of arms license ma kata ngila keren baik ba syai baik ya kata ki jing demand jungi but ru lada si kumbaong ba kini ki badan apa buar bangi syakri na benta upat ba but na benta uduk urang li lada dei si sya kumta temut kidi ban sim action ba kibidei ban sim action mardor yung ni ubria kidai ban pen sitom bat ru ban pengat hapo ki kendon ku ban kumbadai ban ngat Tapi buat ni kat tu sengi hi tengim ai specific andai ngin dalai syong lot ki sunjuk borokhat ngin dalai syong ki sunjuk borokhat ngin saya rai kata kat nu sengi ngin ya ai puar kini satu pinyasa